Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada acara tadarusan bersama Mandeh Minang Mancanegara yang disiarkan juga langsung oleh sponsor kami, Radio Gebu Minang. Hari ini kita akan insya Allah membaca juz ke-6. Marilah kita eh, niatkan untuk membaca Al-Quran, mudah-mudahan apa yang kita bacakan mendapatkan kebaikan dan juga mendapat keberkahannya. Untuk itu kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak diberikan syafaatnya pada hari akhir nanti. Amin. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon kepada guru kami, Ibu Zurniati, untuk memimpin doa dan memulai acara ini. Silahkan Ibu Zurniati. Ya, terima kasih Mande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Mande-mande, Bapak-bapak. Selamat kita bertilawah pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih semua dikasih nikmat sehat, nikmat iman, ilmu, nikmat panjang umur tentunya ya. Sehingga kita bisa bertalabul ilmi pada pagi hari ini. Salawat beriring salam yang selalu tersurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak panjang lebar, marilah kita awalin aja tadarus kita pada pagi hari ini. Marilah kita awalin dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Ya, marilah kita awalin untuk pembaca pertama Mandeh Tati, yang kedua Murni Beti Khaidir. Oke. Ya, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man dzullim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.
Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dalika faqalu arinallahu jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim thumma ittakhadhul ijla min ba'di ma ja'athumul bayinat fa'afawna an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Sadaqallahul adzim. Wa marhamna bil Quran. Untuk pembaca kedua, Ibu Murni, bisa dibuka kameranya. Baik, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Baru kenal sama Ustazah. Silakan Bu baca surat An-Nisa ayat 155. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bikufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan. Ala Maryama, jangan tertahan di ma-nya ya Bu, karena ma-nya tidak panjang ya. Ala Maryama Ya. Wa bikufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masyiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Syubbiha besar ya Bu, wa ma qafnya harus tebal karena qaf besar Ibu. Coba diulang lagi dari wa ma qatalu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum
wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa btiba'al dhanni wa Ilat tasdidnya keta ya Bu. Ilat tiba. ma lahum bihi min ilmin illa ya ma lahum bihi min ilmin ma lahum bihi min ilmin illa tiba'az zanni wa ma qataluhu wa yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tertahan dilanya, jangan qabla mau, jangan tertahan dilanya. Dari illa aja. Illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida fabizulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddimi uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhadhihimur riba wa qad nuhum anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih Bu. Ibu lagi di mana ini Bu? Di Jakarta Ibu. Ibu di? Aku di Cikampek Bu. Oh, kirain di Padang. Oke, di Cikampek. Oke. Cikampek. Jazakallah khair. Insyaallah nanti silaturahim kami Bu. Insyaallah. Untuk pembaca selanjutnya silakan Pak Ahmad. Ya. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dauda zabura wa rusulan qad
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين. Ya Bu, Jangan lari ke lain ya Pak. Wa kallamallahu Musa taklima. Ada kelasnya. oh ya. Wa kallamallahu Musa taklima rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnas mulai dari mana Bu? Bukan li'alla li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Lakinillahu yashhadu bima. Ya Bu. Lamnya ditipiskan ya, karena sebelum lam Allah dia berharakat kasrah, jadi lam Allahnya tidak boleh ditipiskan. Oh ya Bu ya. Lakinillah itu ya. Ya. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu biilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dolalam ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina ya. Illa tariqa jahan, nggak boleh tertahan di kafnya walaupun kanya walaupun satu harkat ya, dipercepat kanya karena nggak ada panjang di situ. Illa tariqa jahan, nah jangan illa tariqa jahan, nggak boleh tertahan ya. Oh iya. Innal ladzina kafaru wa zalamu, bukan di situ Pak. Illa tariqa yang 169 lagi tadi kan, salahnya di situ. Illa tariqa, kanya tertahan sama Bapak kepanjangin gitu. Di bawahnya ya, iya. Iya. Illa tariqa jahannam, gitu Bu ya? Iya. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allah marhamna bil Quran. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq.
إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Masya Allah. Alhamdulillah bil Quran. Pembaca selanjutnya balik lagi ke Bunda tadi. Silakan. Ibu Desmirosa belum? Iya. Udah masuk. Bunda Desmirosa ya. Iya, Bu Guru. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laisa lahu waladu falaha nisfu ma tarok
wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad wa in kana tasnataini falahumas sulusa mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falizzakari mislu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bi Dotnya kurang tebal ya. Tadilu, jangan tadil aja, tadil. Tebal pada dot. ya Bu. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum Inna ma yurid Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul harama walal hadaya walal qalaida walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan mir rabbihim wa ridwan wa idza halaltum fasbatu Tidak dengung ya, tum ya. Numin wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal udwani wattaqullah innallaha syadidul Ya Allah mengenal bil Quran. Selanjutnya balik lagi ke Mandi Tati. Silakan Mandi Tati. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu lahmul khinzir. Waddamu walahmul. Lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhatiqatu wal pelan-pelan menit. Wal munkhaniqatu wal munkhaniqatu Mandi Tati, jangan ada samaran yang harus jelas. Wal mun ya, jangan mung ya. Wal munkhaniqatu wal munkhaniqatu wal mawqudatu Ya. wal munkhaniqatu wal mawqudatu
wal mutaraddiyatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas astagfirullah wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa ma zu astagfirullah wa ma zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fis al-yawma astagfirullah al-yawma ya itu ya Yawma ya'isal ladzi al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawun al-yawma aklamtu lakum balik bukan aklam tapi akmal. al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina famanittur fi mahmasatin ghairu mutajanifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum thayyibatu wa ma lakumut tayy qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma allamtum minal jawari mukallib minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma alaikumullah bukan alai tapi allamakumun bukan alai ya Mandi ulang lagi dia itu betul. Dari mana? Tu'allimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurusmallahi alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba jillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minatu wal muhsanatu minal mu'minati ya bukan tu ya yang mana ya wal muhsanatu minal mu'minati diulang lagi ya wal muhsanatu minal mu'minati wal mahsanatu minal balik lagi bukan mah ya wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhun
إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Astagfirullah. Nabil Quran. Baca selanjutnya silakan lagi Bu Murni. Baik. Pak Hatta bukan? Oh ya Bu Murni, sorry. Bu Murni. Bu Murni ya. Ya, Dulu aku dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum Ibu sering tertahan ya, fiqi nggak boleh walaupun satu harkat ya, tertahan salah juga ya. Wal mara ilal marafiqi nggak boleh fiqi nggak boleh tertahan walaupun satu harkat karena tidak panjang di situ ya Bu. Ya, karena masih memperbaiki bacaan. Iya, usahakan ya gitu, jangan tertahan yang tidak ada panjang. Ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid itu ya, ada pantulan to karena to kepala ya, itu ya. Au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu aula tamastumun nisa. Jangan aula tamas ya, aula mas saja, nggak ada ta. Ini Ibu. Iya. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullah liyaj'ala alaikum ma yuridullahu ya, bukan ha ya. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم
Salah. Bukan was. Jangan ditafsirkan kisah panjang wanya. Ulang lagi Iya. Bu dari wanita. Dari Wanita was dari wanita kahul ladzi. Ulang di situ Bu. wa mitsaqahul ladzi Ini tadi ya Bu ya. Wa mitsaqahul panjang mi-nya. wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bih. Panjang Bu. Wa ada alif di depannya panjang. Wasaqakum. Ya. Wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bidatis sudur. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syanaa ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ibu pakai Quran Indonesia apa Quran Madinah Bu? Ini Al-Quran Madinah. Oh, ya. Apa-apa. Soalnya wakafnya berbeda-beda. Kalau Madinah kan nggak ini wakafnya. Soalnya, ya, ini Al-Quran ini dari Ustaz Zawawi. Beliau kan mewakafkan Al-Quran. Tapi beliau ini dari Kuwait ininya. Nggak tahu. Ada juga yang sama dengan Kemenak, ada yang sama dengan ya kayak Nun Wikayah ada di sini Bu. Iya, enggak wakaf-wakafnya tadi ada wakaf salah itu sebenarnya enggak boleh berhenti ya. Tadi Ibu berhenti setiap wakaf salah, wakaf lam alif ada yang Ibu berhenti gitu. Kalau Quran Madinah ada gitu ya. Tapi kalau Quran Indonesia ada kayak sholat sama lam itu tidak boleh berhenti ya. Sebaiknya diteruskan gitu. Kalau wakaf kalau yang tadi yang dalamnya di mana Bu? Lam alif itu nggak boleh berhenti juga Bu, harus diteruskan ya. Kalau tadi yang di sini yang nggak ada seperti di bacaan mana Bu? Saya nggak punya di rumah juga yang Quran Kemenak kayaknya. Iya nggak apa-apa. Ayat 9 wa amilus solihat. Tadi saya lanjut Bu. Tadi saya lanjut bacanya. Ya, ada Oke. Tadi ada di apa tuh di baris yang ke-6 paling bawah ya, dari bawah ya. Itu nah itu nggak boleh berhenti di situ sebenarnya ya. Tadi Ibu berhenti. Terus yang di mana Bu? Yang di mana Bu tadi? Dari bawah. Baris yang ke-6 dari bawah ke atas ya. Di mananya tadi? Oh ya, bihinya ini ya, di bihi ya. Wa ata'na itu ada wakaf sholat sebenarnya nggak boleh berhenti ya kalau Quran Indonesia. Tapi kalau Quran ya maaf ya Ustazah, makasih Ustazah. Oh ya nggak apa-apa Bu. Selanjutnya Pak Atta, silakan Pak Atta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. Bapak Ahmad masih Ya, Bu. belum pasti membaca sa ya, lembut ya. Sa sekedar menempelkan ujung gigi ke lidah. Ya, ya. Lidah antara gigi, Pak Atta. Lidah antara gigi, sa. Ya. Taruh lidah di antara gigi Bapak. Yes. Ya. Ya, sa. Sa. Ntar bisa dan berubah lagi. Sa, ya terus sekedar menempelkan ya Pak. Kita menempel ya. Ya. Sa. Sa, jangan bacanya keras, lembut ya. Ya, oh ya, sa. No. Sa ya Bu ya. Ya. Kalau Salah, terlalu masih salah. keras, kalau menekannya terlalu keras, larinya ke sin gitu, lembut. Oh iya iya. Nah, gitu, lembut. Sekedar menempel, jangan ditekan ya. Sa. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'asna minhum isnai asyara naqiba Ya. wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum Mim dengan ba. Ya Bu. Wa Karena Bu Guru antara mim dengan ba. Oh, iya. Wa Kenapa? amantum dengan Dengung ya. Ya. Wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udhilanna. Ya tasdid itu harus dijelaskan sayyi'a, jangan sayyi'a aja. Kalau sayyi'a iyanya kedengarannya kayak mati, kan itu tasdid ya. Sayyi'a jelas khas harkat iyanya. Sayyi'a. Ya. Sayyi'a. Sayyi'atikum wa la udhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, diperbedakan antara itu Pak Ahmad ya, antara H kecil dan H besar ya, jangan ta. Tapi tah di tengah-tengah tenggorokan ya kalau H kecilnya. Nah, jangan disamakan H besar dengan H kecil. Jannatin tajri min tahtiha. Ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما Pentingkan kaf matinya ya. Kalau
فبما نقضهم ميثاقهم لأنهم وجعلنا قلوبهم Ya, nanya panjang Pak. وجعل La'anna itu panjang nanya tadi Bapak nggak dipanjangin. لأنهم وجعلنا قلوبهم قاسية Sinnya masih, sinnya kayak shin dengarnya tadi. tipis ya. Yes. وجعلنا قلوبهم قاسية Siyah. قاسية Nah, gitu. قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة ya Bu. Tattali'u, jangan tertahan di to-nya. Wala tazal tattali'u ala. Ya. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. Ya. Ulang dari illa qalilam minhum itu wakafnya sholat kan Pak? Oh iya ya. إلا قليلا منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن
يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Allahumma rahamna bil Quran. Untuk pembaca selanjutnya silakan Bu Desmi Roza. Ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bizunubikum bal antum basarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masyir. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nazir wa qad ja'a basyirun wa nazir wallahu kulli syai'in qadir wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'an wa ja'alakum وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ مُقَدَّسَةً الَّتِي الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن Ulang Pak, ya ulang dari Fa. فإن يخرجوا منها ya فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان
sinyal. من الذين يخاف عليهم دخلوا على فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فاسألوا إن كنتم مؤمنين. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Bade. Untuk selanjutnya silakan Mande Ben. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. إنا لن ندخلها Astagfirullahaladzim. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. Boleh berhenti atau tidak ya, sana ada jim kecil. Yatihuna fil ardh fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Tadi saya dulu pernah salah, terus ya sekarang ini berhenti kebetulan ya. Bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ya Allahu ya, bukan hi ya Mande. Coba ulang lagi Bunda. قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط. Oke. Ini Itu nggak boleh dikalah-kalahkan, langsung ya. kecil. Nah, langsung kita kecil menekannya. Ya maksudnya itu pa yang besarnya itu enggak ini ya, enggak berpanggil, jadinya jadi tak kecil aja ya. Nggak dipakai, langsung kita kecil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La in
بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي Ata, bukan atan. Ata, bukan atan ya, Mandi. yes. فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Allahumma arhamna bil Quran. Makasih Mandi Ben untuk penampilan selanjutnya. Balik lagi Mandi Tati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dhalika katabna ala bani Israel ala Ya, orangnya panjang banget ya. Oke. Ala bani Israel annahu man qatala nafsan بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا
ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Muhammadna bil Quran. Baca selanjutnya, silakan Bu Murni. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum adabum muqim. Minha itu wakafnya apa dulu Bu situ Bu? Ada salah ya, apa nih? Ya, sholat itu tidak boleh berhenti ya Bu. Kalau bisa dilanjutkan. Kalau Bukan tidak boleh, saya baru lihat ya, bukan tidak boleh, sebaiknya dilanjutkan. Yang tidak boleh itu hanya satu. Lebih bagus, maksudnya lebih Ya, bagus betul. Ya, betul. Ya Bu. Wa ma hum bikharijina minha walahum adabum muqim. Wassariqu wassariqatu faqta'u bi'aidi wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana nakalam minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu dipanjangin ya. Walam
تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. Oh, ini nggak boleh berhenti juga ya. Iya, ma-nya tadi Bu juga nggak dipanjangan gitu ya. Ulang aja dari lil kayak bisa mau, kalau nggak sama mau aja. سماعون للكذب سماعون لقوم آخر. Itu Bu, samanya Ibu nggak dipanjangin, itu ma-nya kan berdiri itu harakatnya berdiri panjang ya. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. Nggak dipanjangkan nya Bu. Ini mawadhi' ya. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ya, Allah Al-Quran. Pembaca selanjutnya Pak Ahmad atas. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله. Ya, jangan bilqis. Total tato to pantulan to-nya belum ya. Bilqis. ya. Hakam tafahkam bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunaka indahumut tawratu fiha. Ya Bu. Ulang lagi Pak Patah. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullahi summa yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna allazina aslamu lillazina hadu
للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Ya, alaihi. Tertahan dihinya, Pak. Atas, Oh ya, jangan alaihi. Nah, nggak boleh tertahan ya, dihinya, tidak ada panjang. ya. وكانوا عليه شهداء Ya. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Ya, Allahumma bil Quran. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما
فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Allah arhamna bil Quran. Kemudian selanjutnya Reza silakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu yahudu wan nasara awliya ba'duhum liya ba'd wa man yatawallam minkum fa inna minkum innallaha la yahdil qawmal zalimin wa taral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah wa Allahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'masirin. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbihum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin. Ya, yuhib tadi dibaca yuhab. Badek. Ya, yuhibbum yang paling pinggir tadi dibaca yuhab. Ya, ulang lagi dari fasawfa ya'tillah. Ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu illatin 'alal
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله Yujahidu. ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim bil Quran. Pembaca selanjutnya silakan Mama Ben. Mama Ben. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. Excuse me. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا
مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Allahumma rahimna bil Quran. Pembaca selanjutnya silakan Ibu Marianis. Marianis, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim
minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika min rabbik Baligh ya, tasdid lamnya ya, Bu Imar Yasnis. Baligh ditahan, ada lam tasdid di situ ya. Baligh. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam yaf'al fama ballaghta risalatah wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta yuqimut Taurah hatta Tuh-nya udah 2 kali terbaca ya tadi juga. Iya. ulang ya. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم بما لهوا أنفسهم Bimalah tahwa, bukan malahwa.
Ulang aja, ulang. bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Bagus Ibu. Allahumma Quran. Dan selanjutnya balik lagi ke awal, mendekati setengah aja. Om mendekati lagi sholat apa? Mendekati? Buka mic-nya. Ya. Sampai ini ya 73 ya. Ya. Oke, bismillah. Wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu wasad astagfirullah. Wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu wasammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwas sam'a qalu innallaha huwas sami'u ibnu Maryam. Wal masih. Udah ngantuk matanya. Laqad qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila budu wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbukum astagfirullah. Wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansor. Sampai di situ atau satu lagi? Boleh satu ayat lagi. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Ya, Allah merhamna bil Quran. Baca selanjutnya silakan Bu Murni lanjutin sampai bawah. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani toh kana
ya'kulani kana ya'kulani ta'am. Unzur kaifa tubayyinu lahumul Nubai. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Wallahu huwas sami'ul alim. Allahumma hamdan bil Quran. Baca selanjutnya Pak Atta, silakan. 79 ya Bu ya. Ya, sampai 79. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'akum ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Sadaqallahul Azim. Udah Bu? Ya, Mandepin aja deh. Selesai Mandepin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Habisin. Kanu ya. Ya. Taro. Taro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taro kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Excuse me. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك
بأنهم منهم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah sudah selesai acara tadarus kita pada pagi hari ini. Marilah kita baca doa khitmil Quran Bu Ade dan baca artinya Bu Marianis. Silakan Bu Ade. Bu Desmi Roda dibuka mic-nya. Udah. Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا منهما جهلنا وارزقنا الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, bagus. Selesai acara tadarus kita pada pagi hari ini. Silakan Mendetati lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita untuk membaca Al-Qur'an pada malam ini. Mudah-mudahan pagi di sini malam, di Belanda malam. Di Belanda malam. Ya, oke. Apapun waktunya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan keberkahan, agar kita diberi kemudahan dan kelancaran, dimudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini kita sedekahkan juga kepada orang-orang tua kita yang telah terdahulu. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ketenangan di alamnya dan kepada keluarga kita tercinta. Terima Yang kasih. sakit juga buat yang ini, semoga doa kita ya buat Amin. saudara-saudara kita yang sakit. Ya. Anton suaminya Mendetati, Ya. semoga cepat sehat, Amin. insya Allah. Dan juga suaminya Mandeneti yang ada di yes. di
di Madinah atau di mana ya? Oh, masih masih umrah ya. Kali. Iya, iya. Ya, umroh Ya. udah sakit. Kita juga berikan doa sampai mudah-mudahan doanya sampai kepada mereka. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di acara tadarusan yang akan datang. Terima kasih spesial untuk Ibu Murni yang baru hadir hari ini. Mudah-mudahan juga selanjutnya bisa hadir meramaikan acara kita. Amin. Insyaallah. Ya. Maaf lupa- lahir batin. Sama-sama. Terima kasih. Tak lupa saya Ibu. ucapkan kepada Ibu Guru kita yang telah memimpin kita. Oh, yes. Mudah-mudahan ya. Thank you. Ya. Khair, Bu Zurniati. Mana berkah ya. Ya, amin. Dan juga Ibu kepada Amin. kepada sponsor kita, tidak lupa Radio Kebuminang juga yang selalu menayangkan acara kita. Setia. Setia, betul. Oke, saya ucapkan juga mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin karena di sini Bu Zurniati boleh minta nomor handphonenya nggak, Bu? Bu Murni mau masukkan Kan ada aja di ke Siko. grup. Enggak, Bu Murni belum masuk. Belum masuk. Saya masukkan di grup tadarusan aja ya. Mbak Bu Murni mau masukkan di grup tadarusan, ada WhatsApp ya. Oke. Iya. Jadi nanti dapat. Oke, mohon izin kepala Oma sakit agak sedikit kurang tidur. Semoga sembuh. Amin. Oke. Oke. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.